Yes, reka dutangire tubasuhuza rero abakurikira Ihumure Online TV. Amakuru yacu uyu munsi reka tuyabanzirize hariya muri Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'ibisanzwe, aho amaze kwigarurirwa cyane n'umutwe wa M23 umaze gufata ibice byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero tukaba twifuje kugira ngo tuganire byinshi ndetse tunabasobanurire byinshi kubijyanye n'ibiri kubera muri kiriya gihugu. Ndi kumwe na mugenzi wanjye rero nk'ibisanzwe kugira ngo tuganire byinshi ndetse tunabasobanurireho ibintu byinshi. Yego nk'ibisanzwe rero aha ku Ihumure Online TV azacu ibiganiro byinshi cyane bigiye bitandukanye bya M23 nk'ibisanzwe n'ibindi byose bivugirwa muri turaduce. Rero nanjye mugenzi wanjye hari ibibazo byinshi ndi bumubaze kuko we yarahambereye kundenza. Buriya hari ahantu harakomeye cyane, sinzi impamvu najyayo rwose ibibazo bihari. Ubundi iyo bavuga ngo nta myaka 100 ni nko kurenga uriya mupaka w'u Rwanda na Kongo, ubundi ukinjira hariya hantu. Ariko mbanza umbwira hari ugiye muri nta myaka 100. Mbwira ukuntu haguruka ukinjira hariya hantu none n'intambara ihari. M23 iri gukora akantu gakomeye. N'ubundi amakuru ari kuvugwa cyane hano hanze nonaha, nuko biri kuvugwa ko uwitwa Felix Antoine Tshisekedi afite ubwoba bwinshi ko M23 isa ishobora kwigarurira umijyi myinshi cyane, harimo n'umujyi wa Kinshasa. Yego nk'ibisanzwe rero kenshi bikaba bikunze kugarukwaho cyane ko uyu muperezida afite ubwoba bwinshi, aho biri kuvugwa ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yose, kiriya gihugu cyose gishobora kwigarurirwa n'umujyi wa M23, cyangwa se hakaba hagiye gucikamo ibihugu bibiri. Kongo ikaba igiye kuvamo ibihugu bibiri, M23 nayo ikaba ifashe cyabo. M23 igafata igice cyayo yafashe, hanyuma na Kongo igasigarana igice cyayo. Urumva ibyo bintu biri gukomeza gutera ubwoba Tshisekedi. Urumva biri gukomeza bimutera ubwoba. Ntago wakumva bagenda bagusatira gutya nurangiza utuze. Ubundi Tshisekedi yari yaratuje, ariko M23 ati nshaka gufata imijyi yose. Noneho mu kanya hari amakuru nahoze mbonaho gato nuko ntari kwibuka neza, hari umujyi mu kanya M23 imaze gufata nonaha ngaho. Yego nonaha, ariko amakuru ntabwo ndayacukumbura neza ngo ndebe kara ya nyayo, ariko bigaragara ko M23 ikomeje gutwara ibitwaro byayo byinshi bya kirimbuzi yerekeza mu mujyi wa Bukavu wa Kinshasa. Nk'ibisanzwe ingabo nyinshi za Tshisekedi zifite induru ikomeye cyane, barimo gutabaza kenshi bavuga ati ibi bitwaro bya M23 birimo kwerekeza he. Nawe uri umukuru w'igihugu iki kintu wakibaza. Abantu batangiye kugira ubwoba bukomeye cyane. M23 iri gukomeza ikora akazi hariya hantu. Sinzi rero Tshisekedi rwose arakomerejwe. Ubundi uriya musaza rwose byatangiye ubwo bafataga hariya Igoma, murabizi mu mwaka ushize wa 2025. Nibwo byari bikomeye cyane hariya Igoma. Abantu benshi bagakomeza kuvuga ati reka Tshisekedi noneho namara kubatsindira hari Igoma. Nk'ibisanzwe n'ubundi barahita bambuka baze mu Rwanda. Abaturage b'abanyarwanda kenshi bagira ubwoba, baravuga ati turapfuye. Benshi abari batuye hariya i Rubavu batangira guhunga batinya uwitwa Tshisekedi. Bari bamutinye kuko yari yafashe ingamba zikomeye cyane. Ariko umutwe wa M23 urangura mubyimbana umusubirana inyuma bikomeye cyane. Ubundi batangira kwigarurira Uvira, bagera za Bukavu hose. Biragaragara ko uyu mutwe wa M23 udakurikije amategeko y'intambara ngo bavuge ngo reka tubateguze ko tugomba gutera gutya, dukurikiza ibiganiro ndetse n'amabwiriza agenga intambara. Kino gihugu cya Kongo bahita bagifata vuba. Ahubwo gende kubona baraza kugifata kuko ubundi Tshisekedi asa nkaho yari yaratuje. Ejo bundi rero ahita yongera arahaguruka, kandi umenye ko bari kurwana nawe n'ubundi arakomeye cyane. M23 rero irakomeye. M23 ni intare za Salama. Iriya M23 irakomeye cyane. Ariko M23 ubwo yarekuraga umujyi wa Bukavu, Uvira. Reba umujyi wa Uvira uri mu turere
twinshi cyane urenze uno mujyi wa Kigali. Ariko ingabo za M23 ziravuga ati ku bw'amategeko agenga intambara ndetse no kubwumvikane reka twemere turi kuri uno mujyi tutitaye kubwo amafaranga twatakaje, amasasu ndetse n'imbunda n'abasirikare bacu bagiye bapfiramo, reka twemere dusohoke muri uno mujyi dutanga amahoro nk'uko twiyemeza kugarura umutekano ndetse n'amahoro muri hano Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka twemere turekure usubiremo FRDC zino ngabo za Tshisekedi. Yego zongereze uyobore nk'ibisanzwe, ariko isaha n'isaha dushobora kugaruka kongera gufata umujyi wacu. Reka nkusobanure kino kintu. Uzi kuntu intambara aba ari ikintu gikomeye. Intambara ni ikintu gikomeye cyane. Urabizi ko abasirikare barasana baricana hapfa benshi buriya. Bagize navuga ko barwanye ku mbaraga zabo bakaza kugira n'amahirwe akomeye cyane kugira ngo bafate uno mujyi, sibyo? Ariko bongeye barawurekura kugira ngo bawufate. Hari abasirikare benshi bapfuye, benshi cyane. Hari imbunda zabo zarashwe zangiritse kandi zidakeneye gukoreshwa, sibyo? Naga imbunda burasa wajya kuyikoresha. Ariko baravuze ngo reka turekure, nta kibazo, nibiba ngombwa ko tutumvikana neza kuri iki kintu tuzagaruka twongere turwane, twongere twicane, twongere dutakaze ibikoresho byinshi. Urumva kino gisirikare cya M23 ntabwo gifite ubwoba na gato. Ntabwo nubwo Tshisekedi yahagurutse ariko baramwiteguye iki gisirikare kirakomeye cyane. Ariko Tshisekedi mu minsi ishize nibwo ngaherutse kugura drone zikomeye cyane. Ngo nabara barasa koko ngo yarabarashe ariko ndatekereza ko ubu tuvugana none bamumereye nabi. Nukuvuga ngo we yaragiye aritegura, aravuga ati M23 kwanza iraza kumfatira igihugu gute. Irabitegura bura yarazi neza ko abiteguye neza. Ariko ndagira nkubwire ko izi iyi M23 irakomeye ntago yasyaho. Ndakurahiye. Abantu benshi bakunda kwibaza kuri uyu mutwe wa M23 ubwo watangiye kwataka hariya muri teritwari y'ibirunga hariya za Goma. Abantu benshi bari baravuze ngo M23 kubera iki yaratuje, ariko yajije guturuka bafata igoma. Nta hantu na hamwe M23 yari yatsindwa, nta na hamwe, ndakurahiye. Ariko nanjye harako banigeze kugira mu minsi yashize aho cya gisaso cyaturikaga cyerekeza mu Rwanda. Yego bamana Nyagasani. Hari anaravuze ati se noneho yiyongoje ibiki. Navuga ati noneho yazanye intwaro zikomeye cyane, ntago turi bumukire. Ariko umva reka mubwire M23 irakomeye isi umva. Abanyarwanda n'ubundi M23 ukuntu nayirebaga, kubera ko niba ari M23 irimo guhangana na leta ya Kongo kandi bari ku mupaka w'u Rwanda. M23 yarwanaga isa n'idukingira ikibaba cyangwa se iraduhisha. Babatatse batarebana n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo hatagira ibisasu biza kubataka cyangwa se kurenga bikagwa mu Rwanda. Abanyarwanda rero benshi tugira ubwoba ngo Tshisekedi naramuka batsinze atakomeza wa mugambi we ataza mu Rwanda, ko Tshisekedi yitwaje ko ingabo za M23 nyinshi ngo ari abanyarwanda. Ibyo ngibyo nibyo byaduteraga ubwoba. Tshisekedi agerageza kohereza ibitwaro bikomeye cyane mu Rwanda. Ziribunda birasa cyane. Urabizi ko u Rwanda rwakijimije. Ariko buriya iriya twavuga ko yari nka testing. Yaravugaga ati bano basirikare ko nta masasu ari kubacika ngagwe mu Rwanda. Buriya nta kintu bashobora kuba baziranyeho. Yego. Ati kubera iki barimo kurwana bakingira ikibaba u Rwanda batarimo kurekura ngo ubundi turasane natwe tubabone. Twinjiremo. Buriya M23 yakoresheje imbaraga zikomeye cyane hariya igoma cyane. Yaritanze ku rwego rukomeye. Iravuga ati hagati y'iki gihugu turimo n'iki gihugu kiri nyuma yacu cy'u Rwanda, nituramuka dutsinzwe gato turaba tugaburiye abanyarwanda Tshisekedi. Ahubwo giye hari ikintu nibaza. Iyi ntambara imaze igihe kinini iriho, sibyo? Ahubwo ikintu nabaza, iyi ntambara ubona iherereye ese M23 koko irafata umujyi wose Tshisekedi avemo cyangwa arahazana izindi ntwaro zikomeye cyane atsinde M23? Kuko iyi ntambara irakomeye. Ikintu nabivugaho
Tshisekedi turebye ku ngabo za Tshisekedi dusanga zifite umugambi w'uko zizigarurira imijyi yose M23 yafashe ndetse n'uduce harimo n'umujyi wa Goma yego ngo kandi naramuka ageze i Goma Tshisekedi akasubiza ingabo ze FARDC ndetse n'indi mitwe yose imurwanira ngo nta kabuza barahita bambuka baze mu gihugu cy'u Rwanda. Rero reka nkubwire nanone buretse gato nanone twareba ku ngabo za M23 tugasanga zifite umugambi w'uko zigarurira igihugu cyose noneho cyose iharanira demokarasi ya Kongo. Ugasanga rero ni ibintu biri mu rujijo ariko amahirwe menshi aho turi buyajyane nuko Tshisekedi gutsinda zino ngabo za M23 bigoye ntago bishoboka. Icyiza nuko Tshisekedi yakwicara akajya ku ntebe imwe na AFC agatuza bakaganira bakemeranyaho ku byo kubungabunga umutekano w'abaturage ndetse n'igihugu cyabo. Yego nanjye ndumva icyo kintu ari cyo yagakwiye kwicara agatuza bakaganira na M23 hanyuma bakaganira uburyo bagomba kuyobora. Kandi nanone ikibazo rero nuko Tshisekedi atabyemera ntago abyemera kandi M23 nayo ntago yatuza ibishoboka. Hari ikintu ubona nyine ugasanga buriya abaperezida duhere kuri Tshisekedi aba yicariye mu ntebe ze z'ibyubahiro ahantu atanakumva n'isasu rirahina yarangiza akavuga ibyo ashatse ntakamenye ko hari abari kubangamira kuba atakumvikana no kuba yavuga amagambo yose ashatse ari kubangamira igisirikare cyari kukigaburira amasasu abaturage b'igihugu cye bari kwangirika bari kuva mu byabo bari kwicwa. Gize ngo urabizi ko twaje kumva ko hariya muri Kongo hari kuvugwa genocide nanone FDLR n'ubundi nk'ibyo yakoze mu Rwanda irimo kubikora hariya muri Kongo ngo abatutsi bari kubamara. Ibyo bintu rero birimo guturuka mu mbaraga cyangwa se mu maboko ya Tshisekedi. Ni uri gutera ibi byose mbese kuticara ngaganire na M23 ngo barangizanye cyangwa se bapanga ukuntu bagomba kuyobora igihugu buri wese akayobora ukwe biri gutuma ahubwo aba monetiva nyine bigatuma ari kumotiva baba sirikare be ndetse bo kugira ngo bahindukire bice abaturage babo. Nico kibazo gihari. Uri kumva ko Tshisekedi rero ubutuvugana sinzi ukuntu mu mutwe biri kugenda pe yagakwiye gutuza hanyuma nawe akayobora akanabaho kubera ko ibintu ntabwo bizaguma gutya. Irimo irahabya ingabo za FARDC cyangwa se ingabo za Tshisekedi. Noneho Tshisekedi amaze gutakaza abasirikare benshi ibyo ngibyo Tshisekedi nta kintu bimubwiye. Tshisekedi arakomeza arye amabuye y'agaciro arakomeza gusahura imitungo y'igihugu kandi aho yicaye ubwe aravuga ati nubwo banafata ikinshasa yose ndahita mpunga mve mu gihugu hasigare mu kaga b'abaturage ndetse n'abasirikare be. Umva ikibazo gihari nicyo kibazo ntabwo ari kwemera ari kubataba mu nama mbese buriya ni nko kubatangereka ni nko kubataba mu nama batanga pe kubera ko niba atabasha gutuza noneho M23 yemerewe yamwemereye ibiganiro yagakwiye kuba ari mu biganiro nawe ahubwo waho kugira ngo ajye mu biganiro ari kugenda ashaka intwaro zimufasha hirya no hino ari gushaka ingabo zamufasha agaruka arashaka gukoresha imbaraga nyinshi zikomeye cyane nyamara agenda ikona kubigeraho nta kandi ibi bintu ntabwo rwose Tshisekedi kubigeraho biragoye. None se reka nkwereke iyo turebye ingabo za Tanzania ziri muri Kongo ingabo z'abarundi ziri muri Kongo uyu ugenda ubara twarangiza tugafata n'ingabo ze zari zihari twarangiza tugafata n'umutwe wa FDLR twarangiza tugafata na za Nyatura umutwe wa Mayimayi ni imitwe igera mu 10 ariko iyo yose iri guhangana na M23 ni imitwe igera mu 10 ifite imbunda nakwita ko nazo zikomeye cyane ifite igisirikare cyinshi ariko bakahangana n'umutwe wa M23 ariko n'ubundi nubwo bahangana ntacyo bitanga. M23 ikanga ikabakubita ukibaza ni iki kintu Tshisekedi azakora kugira ngo abashe kugira ngo agaruke mu gihugu
ahandi yongera hafata. Iki kintu kiragoye. Ese arashaka isi yose zimurwanirire? Ibyo kandi uri kumva ntago ibi bintu abashaka byashoboka. Banza urebe iriya mitwe yose yigaruriye iri kumufasha kurwana na M23 ariko byaranze. Ariko bakanga bagatsindwa. Amaze gutakaza igisirikare gikomeye cyane. Imbunda zimaze kwangirika ni nyinshi. Sibyo? Ariko reka dusubire inyuma gatoya tugaruke. Tshisekedi avuga ko perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame ari we muntu ugize umutwe wa M23. Bivugwa ko kenshi igisirikare cya M23 cyiganjemo RDF, igisirikare cy'u Rwanda. Bikadutungura cyane kumva Tshisekedi avuga ngo azaza gutera u Rwanda. Azaza te kandi bamumereye nabi hariya muri Kongo, byo nubwo byaba ari byo. Ahubwo sazaca. Reka twemere nuko ari byo ko ingabo z'u Rwanda arizo zirimo kumukorera biriya bintu. None se nyine kari cyo mbaza cyangwa se nawe namubaza. Azacaye kandi aribo bari kumurwanya. Azaca hehe? Azagicika te azabishobora te no kurwaniye kubikiza byamunaniye ngarashaka kubishoramo neza ngo bundi azadusanga ngo ku gicumbi cyabo kandi bari kuvayo none hari nabakeya. Reka twemere ko ibyo avuga ari byo. None se azabanyura he? Birashoboka se. Benshi bavuga ko nubundi uyu mugabo abaryamye ari kurota ibi ngibi akaza kubivuga ari mu nzozi. Aba yibereye mu nzozi gusa. Ikibazo nuko ataba mu nama bagenzi be, ataba mu nama igihugu cye, abasirikare be, ibikoresho bimaze kwangirika ari byinshi. Ibi byose ntago birebaho, aracyahata. Ariko usanga nundi nyamara yemeye ibiganiro ibintu byagenda neza. Byagenda neza. Usanga kenshi abari kubabeshya ariko reka tubabwire ko Ihumure Online TV turi hano kugira ngo tubamare impaka tunabaganirize ku bintu byinshi. Reka rero tube dusurikiye ikiganiro.